Bafowethu, ndiyathemba niyaphila miphi ingcono. Yazi imikhuba yama-iPhone ndiyazi khona othi bad, but ndiyakuthembisa ayifani nezinye. Bafowethu, ndiyathemba niyaphila guys. Ndiyazi bangigcine kudala ukwenza ulive, ndigcine kudala nje ukuthi sike sibonane, sekulikhulu leminyaka. Umzwami uvela kahle bafowethu, wazi wavela kamnandi umzwami ndimelana. Uthatha iscreen. Yabona ke lapha ezantsi kula kufikela khona abantu sisigodlo esasingabonakali kahle pha. La kula abantu abafike bazohlala khona la. Nalapha futhi kula abantu abahlala khona balala kwendlwezi abantu abasuke bezolala esigodlweni sami. Ezimbini enizibonayo zizo ke indlu abantu abalala kuzo ke. Njengoba ndilapha eCarltonville bafowethu, sifuna nje ukusetyenzwa ufike ulale apha. Mawuthi usukuthi ufuna ukulala esigodlweni, xa kunento kwenza ukuthi kufanele ukuthi ulale esigodlweni. Zininzi ke bafowethu i-reasons ezenza ukuthi abantu balale esigodlweni. Bafowethu, andilapha abantu cha, ningathe ninqabile nje kwi-live ka-TikTok. Ndilapha abantu ngokusezingeni, ndisebenza abantu ngokusezingeni. Ingakho ke indaba ka-live ingathi ndiyinciphise kakhulu. That's why ngathi kwi-live seninqabe kakhulu. Kulashwa abantu, kusetyenzwa abantu bafethu. Amabhizinisi ndiyawavula, inhlanhla ndiyayivula. Kuyasetyenzwa, akudlana. Kuyasetyenzwa bafowethu. Kuyasetyenzwa nje ngokusezingeni. So bafowethu, la nikhona mina ngiseCarltonville. Nikhumbule ukuthi umuntu osuke ufuna ukusetyenzelwa amanzi ndiwasebenza mahala. Umuntu osuke ethi mina Simba ndifuna ukuchela, ndiyabona into zokushunqisa ziyadura etown. So mawusuke ufuna into zokuchela nje endlini, ufuna ukusebenzisa amanzi, ndikwenzela nje mahala. Umthakathi uthi xa ifika ithi ndinibonisa. Yabona umthakathi emefika nje, umzekelo emelapha egeyithini, ijaridi njengoba inkulu kangaka iyathi ndinibonise kakuhle. Nanga umthakathi ufuna ukuzongena apha kwakho. Xa ifika umthakathi njengoba efuna ukuzongena kwakho iyadi njengoba inkulu kangaka, ufika abone kugcwele amanzi la. Kuba ngamanzi yonke indawo, yonke indawo. Uthi xa uthi yajonga uthi maybe uzofuna ukubona lapha ngapha kwegate, because umsebenzi ndiwenza phi xa ngisuke ngisebenza iyadi yomuntu, umsebenzi ndiwenza ngaphakathi. So kusho ukuthi yonke into la ngaphakathi iba covered. Iba covered ngisho nomzi. Ugcina sowungasaboni. Umthakathi sengasaboni, sebona nje kugcwele amanzi ngaphakathi. Kodwa ngaphandle, xa ifika umthakathi ngaphandle, ufika abone umthakathi ukuthi ndifikile lapha la bendize khona. But inkinga manje kugcwele amanzi. Either mhlawumbe uzobona ulwandle pha ngaphakathi, umthakathi uzobona ulwandle. Is either mhlawumbe umthakathi kwesinye isikhathi maybe kanye uzobona nje umfula. You speaking Mr. Dixon? Okay, thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Yeah. So abathakathi basebenza nje, kusetyenzwa njalo. Yabona xa ifika umthakathi la emabondeni, ufika abone umthakathi ukuthi ndifikile la bendiya khona. Uyabona, ndifikile la bendiya khona. Kodwa xa iqale sithi uzama ukungena phakathi ngendlela enisebenza ngayo, ngoba mina ngisebenzela ngaphakathi egcekeni, andisebenzeli ngaphandle. Ngoba kuba nezinto endizifakayo pha ngaphakathi egcekeni. Kunezinto endizifakayo egcekeni, nothi ngaphandle, ngoba ngaphandle angani wafike mina wazikhipha. Angani wathumela abantu wathi rumba lana. Thumela abantu wathi rumba lana. Thumela abantu wathi rumba lana.